باش خوندەکارên hêja dile ez mamostê Şadî gora me ji bo pirtûka çand û sinc navîn Sîsî. Îro waneya me bi navê têkiliya sinc a bi baweriyê re. Li vê derê wexta ku em qala têkiliya sinc bi baweriyê bikir, jixwe ji bo sinc bawerî pêwîst e. Ji zanistî zêdetir pêwîstî bi baweriyê heye. Ji bo ku mirov bibe xwedî sinc, pêwîst e destpêkê bi hin tiştan bawer bike. Li vê derê wexta ku em qala em bêjin têkiliya sinc û baweriyê bi hev re bikin, jixwe diyar e ku em bêjin ji bo sinciyê bawerî pêwîst e. Çawa wexta ku em bêjin mirov bi hin tiştan bawer dike, êdî ew sincê henê jî di cewîna xurt dibe, cihê xwe di nava wê civaka henê digire ji ber ku baweriya wî na bi van tiştê henê tê. Zanistê gelek destkeftî û nirxên dewlemend derxistine holê. Lêbelê ev nayê wê wateyê ku mirov û civak tenê bi zanebûnê dibe sincî. Jixwe dibe ku pirsgirêkên civakê serraz bikin, lêbelê ev jî nayê wateya bi sincbûnê. Yanî wexta ku em bêjin hin tişt em bêjin zanist derdixîne, wek em bêjin gelek çareserkirina gelek pirsgirêkên di hundirê civakê de, em bêjin hin ji aliyê her aliyê civakî de heke, ji aliyê aborî de be, yan ji her aliyê de be, jixwe ev nayê wateya ku ew civaka henê wexta ku aliyê zanistê de yan ji aliyekî de em bêjin bi vî rengî jiyan dike, mehetû ev civaka henê civakekî bi sinc e. Ew civaka ku bi zagonan yan jî bi zanistên dijî, tijarî em nikarin bê ev civaka henê civakekî bi sinc e. Çima ji ber ku pêwîstî bi sinc bo berdewamkirina civakê heye, ev yek û a di duwa bawerî ku ji bo ew civaka henê li gel hevdû xwe bigire û berdewam bike. Wexta ku em va gotinê henê ji xwe dibêjin, berî her tiştî mirov li derdora xwe bineve. Çawa em karin va xalê henê şîrove bikin, yan jî wek mînaka di hundirê jiyana xwe de bibînin. Jixwe wexta ku em bixwazin mînakna bidin, berî her tiştî mirov li derdora xwe nere. Ev tiştên ku bi rengekî zanistî derketine, yan jî ev pirsgirêkê ku tên çareserkirin diriya em bêjin zanistê de, tijarî ew baweriyekê xurt yan jî sinc nadî civakê, lêbelê ew bawerî û sinc, ew sincê ku di dema berê de hîn jî civaka xwezayî, em bêjin ew mirovê henê ku hatin gel hev û ew wek hin xala ji xwardanînê ku karin bi hev re jiyan bikin, ev kesê henê di vir de karin van tiştê henê berdewam bikin, wek sincekî ji xwe girtine û hêdî hêdî ev tiştê henê bi warmayê heya dema me ya ana de. Jixwe wexta ku em qala sinc dikin, êdî wexta ku mirov derdora xwe nere, ev kesê henê çawa têkiliya wana bi hev re ye, danûstandina wana bi kîja rengî ye, em dibînin ku ev mirov rengekî baweriyê li cewîna heye û ew sincê henê jî bikar dîne. Yanî wek her kes di nava olekê de, em bêjin yan jî olek jêr heye, eger ola Îslamê be yan jî heger xiristiyanî bin yan jî heger em bêjin cihû bin. Li vê derê wek hin xalên ku kesê derdor bi hevdû re jiyan bike, di nava wa olê henê de heye. Çawa tê kesê derdora xwe re jiyan bike. Çawa em bêjin bi wek kesekî aştîxwaz be, çawa tê kesekî em bêjin her tim û dayîm di bandora xwe li kesê derdora xwe bike bi rengekî erênî, çawa tê alîkariya kesê derdora xwe bike. Ev tiştê henê giştik rengekî baweriyê jêr pêwîst e. Erê di nava sinc ev tiştê henê heye, bes ew rengê baweriya ku heyî bêhtir wî sincê henê xurt dike, bêhtir dihêle ev kesê henê li gorî wî tiştê henê jî bimeşin. Bi xwezayî îro tiştên ku em weke hişmendî digirin dest, hemû qalibên hizrînê, hemû pêvajoyên hizrewarî ji koka sincbûna mirovayî. Li vê derê sedema wê bawerî û sinc tune be, civak nikare xwe li gel hev bigire. Ji bo ku ev nirx henê wek wijdanê civakê. Çawa wexta ku em dibêjin ev kesê henê ew civaka henê xwe li gel hev digire, man sedemê wê nahêne. Ew sedemê henê çi ne? Ew rengê baweriya ku li cem va kesê henê heye. Wek em bêjin me got wek ola Îslamê, çawa dibêje gerek mirov hay ji cîranê xwe hebe, heya heft cîranê te jî cîranê te yî, ew rengê girêdanekî civakî ji alîkî din de jî ew sincê henê li pêş dixîne ku ew mirov di nava wê civaka henê de hay jî kesê derdora xwe hebe. Çawa kesê em bêjin bi emin mezin gerek tê
آلیکاریا بکه بریز گرتن تنیزی کسی شخاب چوبتر و شخاب مستر ببه اف خواستش هنی دهندره اول یانجی باوریان ده دهیله او سنجی هنی بهتر خورد ببه بهتر اف کسی هنی هاج در دور خواه به ام ویدرید بینی که او گریدان جواکی بهبرن بهتر خورد ببه شخوا اف تشی هنی وقتا گو ام بیجن هندری جواکی چید به ام کارن بیجن چیجی جواک تنی دکاره بدادوریا آزادی جالی سنج و وره سر راست کرد. لذیذی ام گوتنه که دیجی ام کارم بیجی جهه والابونا اولی دکارم به آوایی کی فلسفی به یعنی به آوایی کی ام بیجن به چرنگی به تیدا گرتن و کرنگی زانستی لی جهه سنجی تجاری تشتک دانا کرد. لذیذی ام چلو کارم فهم بکن او رنگی اولی یعنی مروف هنجوانا هنی مثلا دولا اسلامی دن هنجوانا ام بیجن باوریانا با آگرت هنجوا باوریانا ام بیجن بکفرتی بدارات هنجوا خرستیان هنجوا جهونی هنجوانا هر یک باوریاوینا بتشتکیته دتالی ده او جه باوریه دناوا مروف ده نبتشتکی تنی تداگرتن لی مرو کار برنگی کی زانستی هنج کس هنه باوریانا بزانستی تی هر دشتی خوب برنگی کی زانستی ده یعنی جه باوریه بزانستی به ام بیجن به فلسفه به شبه تداگرتن لی جمروف دتاری ده فکری کی بینا ام بیجن چه دی به ولگوری وینا دمشه لی تجاری جه سنج به تشتی نایداگرتن یعنی وقتا گو ام بیجن مروفک ام بیجن خودی سنج لوید مروفک یدین وقتا ولگور زاگونا دمشه او کسی هنی به کسی کی ام بیجن وقت داره کی حشک شاوا کسی کی لگور زاگونا بمشه دی سنج دینا علی کی یعنی ده بوک روبوتا کی افتشتی هنی چی دی به افتشتی هنی چی نابش بگو دندری زاگونی ده افتشتی هنی حاضر نفساندن لی وقتا گو لگور ام بیجن سنج بمشه او سنج وک رحکی ده وی کسی هنی هر تشی در دور آخر زندگی بینه تکلیه اینا ام بیجن به کسی در دور آوی به جواکی را به خزای را به لاوران را به شیناتی را به هر تشی در دور آوی به نفس های بخارجی هر چی در دور آخر زندگی بینه ادی تکلیه اینا بواقع کسی هنی را اینج واقع تشی هنی را باوری کی خوشه ام بیجن دانستاندنا اینا خوشه لگوری ام بیجن سنجی خواه دمشه ادی تجاری زراره ناده ام بیجن نه خزای نه ام بیجن کسی در دور آخر و نه نفس خوشی چما لفیدری او رنگی ام بیجن سنج کولجه وی کسی هنی هر تشتیج در دور آوینا وک ام بیجن خودی گیان خودی ره دیار کرنج بروی که نلگوری زاگونان دمشه جبگو وقتا گم قال زاگونا دکن زاگون وقت تشتی که ام بیجن نویسکی کسی اندسرادار حتی مدایم دخوازن جهه سنج بگیره جبروی که تدبینی وقتا گو دولتك يعني كسر بخوازن جهه کی داگر بکن يعني مثلا جواك کی داگر بکن بری هر تشتی ایریشینا لسر سنجی و جواك هنه يعني جوان کسی هنی چما بگو اف کسی هنی وقتا گو سنجی خواه وندا بکن ایدی لگوری خواه هر تشتی کارن دیخن شوناوی دا وک رنگ کی زاگون هاتی نفساندن نلگوری تا و جواکا تا او کسی ام بیجن دما بری دا بری مجیان کرنه لسر وی عرضه هنی نا لگوری ام بیجن او کسی دستلادار ایگو هاتن وی جهانی بگرن لگوری چان داوانا لگوری ام بیجن او چی دخوازن لگوری برجواندی وانا بمشه بن دستی وانا ده یعنی جو کسیم کوله تجیان بکه وان تشتی هاند نویسین هر تو مدایم شخوا وقتا گو زاگون تنویساندن او زاگون هانی جبو پاراستنا او کسی دستلادار تجاری نجبو او کسی گو دوی جهانی ده جیان بکه جبر ویکی ام بیجن چی وقتا گو وک مقارنه که نبرا سنج و ام بیجن زاگونان چیکی دی اف کسی هانی چقیسی نزیکی سنج ببه او قاسی دوری زاگونان دکه چقیسی نزیکی زاگونان ببه او قاسی دوری سنج دکه و کسی کی وک روبوت کی دندری وی جواکا هانی ده دی او کسی هانی بیگیان بیرحه دناوا وی جواکا هانی تفدگره کسی در دورا وینا وک تشنا دین حساب نو وک کسنا لی وقتا گو کسی هانی بسنج دناوا جواکا خود تفدگره هر کسی در دورا خودی رح دبینه او کفریگو ام بیجن شارعی به یا جل در دورا وینا به او بخوجی وکر حکی دیدن دوی دریده او کسی هانی تکلیا وی جواکا هانی او کسی هانی به جواکا ویره شخوا تکلیا کی گلکی خوشه و گلکی خورد دوی دری وانه هم بداوی دیده ببینیم خیر و خوشیه